Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikora mgeni twika wa gusubscribe niguo tunyitanire na thegio riu ni kwagia na breaking news iria Karango arekereirie ciegie Apostle Johnpaul haria matungitwo ni itu ria uhotani Apostle akiremwo ni kuingiriria maithori make ma gikeno thutha wa kuona guoko kwa Ngai muthenya umwe tu thutha wa ndeto iria ironekanite cicia kieha kinene kwiyumiria muthenya wa ira uria urari muthenya uria Apostle Mata-Kariganîrwo maicaine make mothe kuona niguo muthenya uria madagitari make marakorirwo makirekereria medical report ya mwiso on the way forward ya Apostle na ni ndeto cirari na urito munene muno no tha cia Ngai irari hamwe na Apostle niguo akorwo agitikaniria na matwa ma madagitari aria makoretwo makimurigita na Karango wa Muraya nyaraumburire thiini wa live session ire irakirite ihoru akirelease final reports ya dagitari na kuragitwika ati kuma muthenya wa ira na matuko maria mothe Apostle Johnpaul agutura guku muhuro uyu wa riu riu agutura ahuthiraga dawa. He was put under medication care for his entire life kona ciega imwe cia mwiri wake ni cithukitio ni dawa na misdiagnosis ya ndwari kuma riria njiriirio guthinio ni mwiri mwaka-ini wa 2018 na riu niguo guthaitira ugima wake wa mwiri madagitari marona ni wega Apostle akorwo akihuthira dawa icio iria ni cia goro muno kona kuringana na roboti cia dagitari ta urira gitaririo ni Karango wa Muraya Apostle arihuthagira dawa cia muigana wa mbeca 500 if I remember very well. Oho ni arikoragwo agicoka thibitari after every 3 months bururi wa India niguo eko review na riu ni kugite na ndeto njega ndeto cia ngemi na nduhio thutha wa boro umwe wa Karango kwirutira na ngoro imwe na kuheana kia wako of the road kwa Apostle Johnpaul akiuga ni arathima Apostle na family yake make nyumba yao ya guikara broti-ini yo. Ndeto ici iria irekereirio ni Karango wa Muraya ndeto cia gikeno kiingi piu haria acabithitie ndumiriri iria atumirwo ni shabiki uyu wake akiuga ati see God, good morning Mr. Karango Muraya. First of all, I would like to thank you for all the good work you are doing. Some of us are your silent followers and honestly we really appreciate you. Yesterday I was watching your live and I was so touched when you talked about Apostle getting a place in his family. We Mr. and Mrs. Lucas of Arofo Property Limited, we are ready to donate a plot to him. It's located in Kenyatta Road, exit 14 at Mutomo, and may the Almighty Lord keep on blessing you. Karango akiuga ati ona sasa Apostle Johnpaul Murithi amepata plot. Simseme my friends Mr. and Mrs. Lucas wabariki. Karango agithie na mbere na kuga ukitaka nyumba Kenyatta Road umahurire thimu na namba ino yao ekirite haha akira baruthi wa thayo ukawone Ngai. Oho akira Brayo wa Ndarugo mawe oke amwire makwambia na ndeto iria ciamukiritwo na ngatho nyingi ni mashabiki na Kenya aria meroragira nenda cia Karango. Oho Apostle akiremwo ni kuitha gikeno giake na kuga ati uima egithi Ngai wakwa ni unyendete uguo na gwikira image cia kirero ni maguku ni guoko kwa Ngai igurire Apostle kona riu ni agitwika neighbors na Mr. Wonderful haria augite ati Johnpaul Murithi Ngai akwendete muno riu ni watwika neighbor wakwa o uguo. Kikuyu Daily News, subscribe.